Bian si minta. Jalok barjaji gulem bian na kala. Minta lagu India dia. Unding. Njat ay sabor bi gulem bian ya bawang. Bian teman mangki dengan cara mau pentai lagu India. Allah apa keng kok bulan gentengnya ku artis. Kula mangken insaf. Kula mangken anak baik-baik. Apa na boleh teku? Aku lepai kayak gitu kan. Tapi sebab benta lagu. Nanti gula mau kerking guru ayat tak ikrena kan. Ni kan sedia HP bebuan ni kemal lagu na tak alim keluar ni ko. Mun pagu lebah ngocol, mun Laila nyapsap. Tak pusen bula sengabas. Manis pami sema keng sayang ker sokona. Aku pak jan pendok berarti embian senulis betul. Ting habibi ongke tak lapah mulia kapi. Tak bisa. Moncet lakar lapangkat tak bisa kak. Iki. Keholil ni ka pangkat. Mek tak ngocak pangkat agak keholil. Gula mikir. Jek mek pah iyon cengoreng gak keholil dia jangan gula. Dujek dengan make anyanyi gengkel setogel. Kan gengkel setogel si anyanyi. Ku sampai ampos dia tak ampos nyanyiin. Bener. Anyanyi gengkel setogel keng yonceng benoreng tak keng lapangkat. Keholil la pidatu serep kapinengeneng habibi yung ke mole agluduran. Ulan leso thank you bu. Keng leso kan jering bini eromani ke makela kocak nyaman nata alako eromani lako nata lumare. Bener yang bini ni kecoba alako mulai ceke na tedung sampai tedung pole alako to tedung aki ikalako. Bener. Bener eko kak. Yang bini ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم أما بعد علماؤنا الأعزاء كروبة قولا جكن كروبة أجنان Semulja Kiai Haji Muhammad Habibi Badwi de salerana beten kaula ngaturaki takzim ben hormat saagung-agung epon. Ajunan semulja Kiai Mahrus. Ajunan semulja Kiai Abdus Salam. Kiai Abdul Hafidh. Terjukan ajunan Kiai Abdul Mukid. Ajunan Kiai Ahmad. Ajunan Kiai Muhdar. Waman indahum minal ulama setuju para guru setuju para kiai sehadir nyuun saporah dan kula tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci sedikit pun tak ngorangi takzim ben hormat dek setuju seampun alengki. Sahibud dakwah wa sahibul manzil iki gak dinto Bapak Mahsun, Bapak Muhammad Rakib, Bapak Subai juga Bapak Zainul Fatah. Ben seteja jajaran majelis keluarga saya kesempatan mangken abada aki haul akbar dari almarhum Bapak Mujar juga almarhum Bapak Salim.
Bapak Selem dan almarhum Marsono ben seteja almarhumin almarhumat dari keluarga Nasahibul Hajah seampun adinginin cukan keluarga kaula ajunan seampun seteh semoga kelaban perpangkian mangken pada teti orang pecrah ialam berzah amin Allahumma. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah ekasokani apangki apolong dalam keadaan sehat. Semoga kaula benajunan sareng Allah terus paringi kesehatan. Lebih-lebih apolong kaula ajunan saat samangkin ala kotoat. Semoga kaula benajunan paringi istiqamah sehingga bila saus abali ka Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Para Rabu sesangat beten kaula amul jaaki ketika manusia kak dinto ampun atingkel tunya secara hakikat kak dinto beni orang nika mate para Rabu tetapi mate kak dinto istilah dari apa sana roh dek kabeten teti mate kak dinto asli na beni mate tapi mate kak dinto apa sana nyabah apa sana roh dari beten kaula ajunan makanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz nika ajabu innama khuliqtum lil abadi wa innama tangkiluna min darin ila dar. Ajunan ni kabi Allah sakalian eka kebay kak dinto sampai salancengah. Ajunan eka kebay sakalian ni kalangkeng para Rabu. Cuma manusia ni wa innama tangkiluna min darin ila dar. Keng kau leben ajunan ni ngalle dari situng alam ke alam selain. Jadi saya nyama mati ni ke asli nah. Apa sana roh dari jasad ni kasihnya may mate. Asli na roh ni kata dek mate na para Rabu keng cuma kau leben ajunan ngalle dari situng alam dek ke alam selain. Pertama kali roh ni kay kabay dimin bade situng alam nyaman alam azali. Dari alam azali kak dinto roh ampun ekabay para Rabu. Kau leben ajunan bi Allah pas ekabay akibatan etambung ring sepo bini. Saampun abatan ni kateti umur 4 bulan. Roh ni kapah Etiopaki dak kabatan sebeda ilm tabu. Kak dinto pas apolong antara roh kalaban jasad. Pas elahiraki katunya sampai katimangkian kau leben ajunan. Saampunah kau leben ajunan abid badaya lam tunya. Roh ben batan ni kak epesa boleh para Rabu. Le apesa nak roh ben batan ni kasi enyamai mate. Batan esabe ke dalam kopur. Roh esabe ke alam kopur. Jadi beda antara dalam kopur ben alam kopur ni kata pada. Beda kopuran, beda alam kopur. Alam kopur ni ke beda seadabu alam barzakh, beda seadabu alam roh, beda seadabu alam kopur. Intina alam kopur ni ke kenang nak roh. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai samangken setajak roh ni kak etampung isitung alam. Nya mana alam ni ke alam kopur. Beten esabe ke dalam kopur para Rabu. Seksa kopur benikmat kopur ni ke benik dalam kopur. Tapi alam kopur. Sampean magai pahi pungkara majid kasada panapa dalam. Karena seksa kopur ni ke benik dalam kopuran. Tapi seksa kopur ni ke alam kopur. Erroh seksa. Erroh seoleh nikmat. Jadi seksa kopur ni ke benik dalam kopur. Karena mun seksa kopur ni ke dalam kopur. Kempang ikan tu ni ke bagian ler-meler cek kopur aki. Lihat tak seksa. Mani benih dalam kopur seksa ni. Tapi dalam kopur. Karena mun seksa ni kayak dalam kopur. Maka tentu na orang saya mati takilam etase ni kata dek kopur na berarti tak tapang kiban mungkar nakir pada Rabu. Karena dek kopur na. Orang agama luar Islam ni kebeda selalu kopur aki majidah. Beda seyoper dikermasi. Agama Hindu ni kata kopur aki. Kapan mate numpu aki kajuh. Sabak ya tasa kajuh. Pas ioper, sebiasan ajunan dengan film India lamba. Tetireng Hindu ni kebeni ekopuraki ioper majida. Kapan ioper kala abuna pak esabe ke sungai Gangga ni ke pelepasan disucikan istilahnya. Pas itu aki yang sang hyang widiwasya. Yang jak ngapa laki beni tuan sampian ni kan. Okay. Para Rabu saya sangat betan gula mulja aki. Teti terjadi seksa kopur, benikmat kopur, nikah roh, benih jasad.
Ero ni ka isaba isitung alam senyaman alam kopur. Mungkin ni kaki tada orang masuk ke akhirat. Akhirat ni kedeki salah na alam kopur, salah na kiamat para rabu. Ke suarga ke neraka ni mungkin ki ada orang masuk suarga, ada orang masuk neraka. Keng ialam ero ni kebeda dua tempat para rabu. Situng tempatnya mana? Raudhah min riyadil jinan. Situng tempatnya mana? Hufrah min hufarin niron. Ialam kopur ni kebeda dua kenengan. Orang seselamat esaba ka kebun, sekebun ni ka engala aki dari suarga. Sementara orang secelaka esaba curang, curang ni ka engala aki dari curangan neraka. Jadi mun saya masukkan neraka ben suarga kemudian sama rina kiamat. Mungkin ialam kopur ni ka keng esaba ke kebun ben ke curang, sekebun ni ka engala aki dari suarga, curang ni ka engala aki dari neraka cepun ulama. Jadi la arsa nikmat mun seselamat, la ampun eseksa mun secelaka, tapi kak dintoki beni neraka. Eka dimma nikah? Ialam kopur, ialam roh. Eka dimma alam roh nikah? Pada tak oning makai kuda lok tuman depa kak. Mun sampian pola penasaran ya tore sambil mangkat lok napa. Bik kule ki ibe na HP deki mun temu keneng na Sherlock. Muni na emba kula. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Operator dan gula nyuona ihu patade saus makle suara gula tak lembut deki mana bisa lain pembeli boleh ihuna ebas nyuon korangi sekoni treble nyuon tambahi titik cik Allahumma sholli ala Muhammad. Motor sekelangkong operator menteri masuk swarga ben selde selembian. Oke malela ada ngedeng budian. Sampai bila roh ben jasad ni para rabu? Sampai bila roh ben jasad ni abesa? Sampai hari kiamat. Salah setara kiamat roh kak dinto bi Allah ku tak beli boleh. Nanti setelah alam ini hancur, setelah alam ni kiamat, roh ni beli boleh ke jasad sebeda ilmu kubur. Ni saya maksud debuna Allah. Inna nahnu nuhyil mauta. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, akan saya hidupkan kembali orang yang sudah mati. Orang mati ini kemudian salah setara kiamat. Roh semakin saben beten ku tak roh ni ka beli pole ka kuburan. Manusia nikah yansiluna min kuburihim kal jaradil muntasar. Manusia nikah pah ceke pole dari dalam kuburan pada ben beleng nyalatak elapangan tebuna Imam Qurtubi. Pah ceke. Nikah saya kocak yaumal ba'si. Manusia nikah ceke dari kuburan. Nikah berdesa debu are ceke nikah abit 6 tahun 7 tahun. Makanya ulama berdesa debu mun ngopuraki mayit papolong sekeluargaan. Mun embu kopuraki ibunda je, pak sebe ibunda je, macam di ibunda je. Mun anak kopuraki elau, penakan sebe elau, mantu sebe elau. Ketika panca keku tak melas, beda kenal. Kakek ti, iya sudah. Ya. Tak pada jajem ya. Ini ika para panas sesuna ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi manusia ni kaya pacaga boleh para rabu epaudi boleh mangkin seroh ben jasad epesa beten esabak ke dalam kubur roh esabak ke kuburan. Nah, pun jan jauh lah. Tinggal lah apa? Dekik pelapanas kula minta tolong. Okay. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, apa ni perkem? Nyakungi bergelas. Okay. Mai takam. Punya kuning kayak gini kib. Dan macam perenges deh nyaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi manusia ni kakak, kuda ku sambona kari kiamat ni kapai pabeli boleh. Roh semakin saben beten, roh pabeli boleh ke beten, pah beten ni ku tak pas jaga boleh, pah hudik boleh. Khalil Yasin mun ngabala kering kantor masuk bunang kaki. Masuk bunang ka.
Khalil Yasin mun ngabala karing bunangkan ni kaca orang setan ni kau di boleh, jangan tak kira percaya. Mek Khalil Yasin semada, pak sampean percaya. Cak Nabi Muhammad semada pak langsung, Nabi Muhammad saat tebu langsung. Sehingga dingak kini kata percaya para rabu. Nabi Muhammad semada pak, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nabi Muhammad sehingga bala, kulakku manusia bekal epaudi pole. Arroban mangken ben beten saya biasa, arroi pebeli boleh ke kuburan. Manusia bakal jaga dari kubur, nak keluar dari kuburan odik boleh. Sehingga dingak kini kepada orangnya mana Asy bin Wa'il. Asy bin Wa'il ni ngiding bertak. Ketika sampun Nabi Muhammad kebala cak bahawa roh ni bakal pebeli ke kuburan orang mati odik boleh. Asy bin Wa'il ni kecak saking mangken pah ngalak landuk ben raja enggak. Kuburan lajur pak ipungkar bi Asy bin Wa'il. Tolang si atal-talan ke sapah pele bi Asy bin Wa'il. Sampun ekalak tolang ni kapah entar ke Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ayuhyi rabbuka hadhil 'idhama ba'dama bali wa rama. Muhammad, pangeran sekem masih mau dia tolang si ancor pada ben dia. Tolang si atal-talan dia boleh iya. Tolang si ancor kuburan teti orang boleh. Maramun ngocak jangan kui akal Muhammad. Tak beres kaki kilo kaki Muhammad. Masa tolang ngak dia ke bela dia boleh budian. Nyaba na beda boleh pacu ke boleh di kuburan. Nabi Muhammad tak jawab. Allah saja jawab para rabu. Jawapan Nabi Allah sabak nang surat Yasin. Qul yuhyiha alladhi ansa'aha awwala marrah. Wa huwa bikulli khalqin alim. Qul jawab Muhammad. Yuhyiha alladhi ansa'aha awwala marrah. Saya bakal mau ditolong si ancur dia. Azat seakebai dah ada lamba. Pangeran seakebai dah ada lamba. Benih pas jawab. Siapa saya mau di? Allah. Tak jawab Allah para rabu. Tapi jawab. Saya bakal mau di je pangeran seakebai dah ada lamba. Ana apa mi jawab seakebai dah ada lamba. Kau leben ajunan ia cek mikir di Al-Quran. Mun Allah akebai dah ada pai dari tada ke beda bisa. Napa boleh perang laba dekeng rosak pah tak bisa ambecek Allah para rabu. Titi jawab Al-Quran. Siapa saya mau di atau lang si ancur dia? Saya aku baida adeng lambat saya mau dia. Artinya kula benajunan mikir aku baida adeng dari tada ke beda bayi tokang napa boleh lah beda keng rosak pah tak tahu membecek Allah. Jelas? Jepang aku bayi sepeda motor nyaman Yamaha. Yamaha ni ke dari Jepang makanya nyame Yamaha pulang dari Jepang. Cak saking dari Mekah nyame Yamaha. Allahumma sholli ala Muhammad. Jepang aku bayi Jupiter para rabu Yamaha. Sampun ada pak kebunang ke Jupiter ni kah? Bana alat tu setir potong aki na mate kenal pota locot. Kula tanya, Jepang biasa amba becek sepeda motor saya mati ni kah? Cak ke bayi dari sepeda motor tada ke beda Jepang tu. Kang na benar boleh sepeda lebe. Deking rosak tak tu becek. Ring bunang kah? Ajunan uning ke bayi lajengan ni ki. Sampun lajengan yocol bah tak kaya kabungan sokon. Kertung potong, sabeng na elang, plastik ke beda. Kula tanya. Sampian biasa amba becek lajengan saya potong kertungan itu. Cari ngana ke bayi dari tadak ke lajengan beda bayi bisa. Napa boleh lajengan lebe dekeng rosak tak tu becek pada rabu. Ni ke saya maksud. Kul yuhyi alladhi ansaha awwala marrah. Kabala Muhammad. Saya mau dia tolong jisa ke bayi dah ada lamba. Cak ke bayi dah ada pa Allah tu. Kang napa boleh lebe dekeng teti tolong tak tahu mabeli boleh Allah. Ni ke sebab Yasin. Le selebih bahaya boleh sampun baca kini kula benajunan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saampon na baca ke papolong mahsyar nakhtimu ala afwahihim lesan na manusia ni kai gembok. Allah mengunci culut-culut. Ni kapan boleh kada ni kakak? Kak Bul. Kak Sip hitung ah. Kak Bul boleh. Kak Bul. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Allah mengunci culut, tak culut nang. Culut-culut mereka. Satu aja manusia ni kali sana. Le sana ikunci igembok. Wa tukallimuna aydihim. Tanang nga ngabala ka pangeran. Wa tashhadu arjuluhum. Soko na si saksi. Bima kanu yaksibun. Kala benar pa sa ikalako itunya.
Anak apa colok ni kami kunci, colok ni kecil tak tolong kak. Mun pas sampai ni kepada Rabu, mun pas sampai ni tak kunci, makin malaikat ipakala biar yang gunakan. Ngongguan apa boleh grup Al-Mukarram Maria. Atau kadang selakek ngucap telo kecap si bini telo jus tambu sekali. Tapi benih kanto si banyak ibengkalan. Mun bunangkan ni kesaraan kak. Ada. Cok selakek kalau keng minta nyuruh nyari aki rokok, dem malek rokok ku tak dinak di gela, mi tak ada pula keng kakek aring kesan. Abu saya nyampit hanya bergelu. Ingat ring rembi orang. Terus njek kakek kak keng tak melak bikin matan. Datang muring bini repot tek kurang kelakuan tak murid di marah kurang dia membawa kumba di masih anang cek rokok kena kok keng tak melak bikin matan. Menserti bi arab apa? Ring bini bini keng tak repot kena pemunyo ring bini dapur jaga bedak ketemu kalau kena jembun pelanceng de pak kepenggalan. Cek kurang urusan rokok pakai kena kosa. Cak gopak kak saya kocak riu. Kopak. Mbian saya kocak dia. Tapi gula ngabalai man kaman asli na ring bini akan delanceng ni kah keng polan leso thank you bu keng leso kan ring bini Roma ni kamakela kocak nyaman nata alako Roma ni lako nata lumare bener ring bini ni kecoba alako mulai jaga na tedung sampai tedung pole alako tok tedung lagi ikalako bener bener eko kak ring bini ni leso selaki dengan neng seneka kultong od salala ta'ala ko bah roko elang bah si bini seronya dia bah lanceng tanggi bu makana kula mada pak ring bini akan tebenyak ni asli ni beni keng celeper beni kak keng cerewet sing keng leso je colok je keng leso tanggi bu keng biasa na ring bini sajen banyak ada bu ni kajen peraten biasa na kak ring bini ni kemun akan demololo mun ada butok dia kata ada perhatian ke laki nah tu orang bi sambian mun saya tak pati perhatian sudah iya maka ring bini ni kebi Allah rata-rata ring bini ni kemakila sambi ada bu sambi alak ring laki sarung apa isang sangaki butte mora Roma ring bini sambi ngocan ja mun tak ring laki cok ada sarung pas badina patak keng sambi ngocak sambi ikalak sarung sambi ikombe ring laki njaluk nyampin keng tak itu oro mun mangken sarung saya pakai leku selebere-bere ngaleki ya ketemu Roma. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada hari itu semua lisan itu dikunci rapat. Sehingga bala ke Allah ni kata anang para rabu. Soko senyaksen. Pas kak kam aku udah benajunan. Mun mangken ku udah sampean jak cila tak tolang kak gempang kal ngakale. Telepon. Lebih beda HP ni kemakin. Oh bujek gembangan akal. Beda dimakai. No kok icek kele buna ka sorbe je. Padahal cuma beko. Bener. Keng mun budian sampun dapat kemasar tadi orang si bisa nakal. Lesan ni kay gembok pada Rabu. Lesan ni kay gembok. Tanang sing bala. Soko senyakseen. Makana Syekh Abdurrahman As-Sudes ketika ngimami Masjidil Haram, saya baca tepak ayat kak dintoh. Ambu saya maca ayat ki nangis saya kumen para Rabu. Nga abayang aba ipa kompol ya junana Allah. Aba beda mahsar. Bekto ni kasibuk kalaban urusan bangsa bang. Ternyata saya acereten beni lesan tapi tanang saya aba tak bisa ngalek. Abdurrahman Sudes ketika ngimamin macam ni ki ambu ki nangis. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Ambu nangis ya nak. Sama Mumi Budi nangis kia. Saya ngerti. Di Syria nangis. Dari Yaman nangis. Dari Kairo nangis. Dari Mesir nangis. Dari Bunangka kaji nangis si Budi. Tanya kemarin nangis kak. Iya cong. Ngerti. Soko itu yang jelang dulu. Masih penting korban nangis ki ya kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Para Rabu, tadi gula benajunan bekal papolong. Bekal depak ke bekto nak dinto keng gula benajunan mangkin cuma cerita saya akan tadi. Ku lekku bekal depak paudi boleh ni kanyata ternyata kau dientunya ni kasih kari cerita nah. Mangkana pungki beri kesempatan gula benajunan. Toriap siap para Rabu. Gula ben sampean bekal entar ke bekto gak dinto.
Kula ben sampean kamate ni kamangken pada neben entar ke bunda je pada neben pate beda etabunan kula ben sampean benari satengka entar kamate. Keng kula ben sampean mun ki odik ni kalau teman mikir abe se mati akro saya pikir tatang ke kapi se mate. Ma borok mate, ma lauk mate, ma dojo mate. Tak teman depak kerja orang kapi se mati mun ki odik kan. Bener. Anapa? Beda nafsu kula ben sampean mun ki sehat eteng penting aki bi nafsu ni. Tunyat dong saya kira. Lamba kilo di andi kalau keng mikir ya Allah cek mampu andi tanah tekaning sapeta keng makleh kebayi di andi alakoh mampu meli tanah yang kupah mare aku empeng nafsu kak ya Allah cek mampu bangun rumah makini kini keng lia lain makleh martikai ko nah bangun rumah ni kini lo pati genteng yang kupah mare aku empeng pikiran ya Allah cek bisa masang guleng ngaraking cek le tak teman coy alaku mampu ngulengi rumah yang kupah mare ya Allah cek mampu ngolein ngaraking makleh mun nyander makleh tak ketek tengah mampu ngolek yang kumare. Ya Allah, cek bisa masang keramik ngaraking mak lia bujangi tanah lia tak kotor. Mampu masang keramik yang kubah totok. Akem beng boleh. Ya Allah, cek bisa masang paving tanian mun ojen lia tak leduk. Mampu masang paving yang kubah mare. Ya Allah, cek bisa masang pagar alas ngaraking ular lia tak masuk. Roma na genteng paving mare pagar lia lastare. Orang ngale ke kuburan. Nih kece orang Jakarta lagi asik-asik mengejar dunia, meninggal dunia. Pak burle na bengtunya atingkel tun. Coba tengale, banyak napa tak banyak. Orang ni kerja ngajak ke bayi Roma ni pegenteng kapan Roma na teti orang mati banyak. Kapan Roma na pernah orang mati bener tak? Makanya kuliah pesen bi salah situng kiai. Lil, mau bangun Roma cek pamare. Karena ibu gula ti, na ibu din compot ang kole ibu gula. Jadi gula ku malaikat senyabutnya, bingak dia tek kole yang ibu din Roma aja. Nyimi pola buka. Ongguan para rabu. Ya Allah, ternyata saya identik mati gula benajunan, bener. Ternyata saya identik mati. Gula benajunan tak teman mikir mati, ternyata saya bekal teti begini nama. Mati para rabu. Selebih bahaya pole mati ini kata ada urutan kak. Ada urutan bani pas tua saya tak ada saya ngoda di budi bani saya nikah. Saya sakit mati tidak ada si beres di budi bani saya nikah. Mun bani bejana mati taruh kadang saya sakit etek dan tak lemat ya basi beres mati mendadak. Bener. Taruh kadang saya tua pakun sehat apa saya ngoda mangkat. Nikah kula benajunan suku betir. Mangken kalaki pada agelak kula ben sampean. Tak keng pulang tak pangki kula ben sampean saya mati ya bila. Padahal saya hadir nikah. Saya berde kanto nikah. Bisa saja umur rabu di sekurang teluare. Tuh pak kangkok dek. Baca hahaha pada takok kak. Daripada lanceng umur. Keng mentir pada selamat. Tapi kan tak pangki saya mati ke ada. Nih kasih bahaya. Pulang tak pangki pada rabu. Paling keng pangki saya mati ya gampang kak. Mbian beda pengumuman saya mati ya kurang 30 tahun. Gampang sampian. Segemi tahun lah maksiat patobuk 5 tahun atau bet nyaman. Tak melantai bang, kipah beda pengumuman. Khulil Yasin saya mati ya, korang 20 tahun lagi, butuh dia bini boleh gula. Ya kalau ada contoh, njak piape yo. Kanengki kan? Tai bangki mati ni. Saya rasa saya tegak ada, saya sakit napa saya sepo. Tai bangki, napa sampian saya hadir nikah, saya tegak ada, gula, sebudian. Oh tak bisa balik ke, gula, saya mati sebudian. Sampian pakun ni kok sampian saya tak ada gula si budian oh tabah balik gula saya mati si budian dari masih cocok engkau mati tidak ada dia arah ini tak cekal dia menurun di mobil ki buru aku tak kare ngapa dina dia yonceng dia pada na hebatin na terki pada lanceng umur para rabu. Amin Allahumma. Makanya gula benajunan makin ni kata dek boleh selebih pantas kecuali siap kamate ni kak. Ada selebih pantas kecuali siap kamate. Apa nama sebab? Gula ben sambian makin ni ka umur tak kira kali si benyaan haram pakun kali si dedian para rabu. Semangkin umur 30 tak kira kali 30 tahun aki menunggu hukum akal kak. Makin ni kau sum penyakit soalnya tak berdebi zaman kona. Tak pun zaman lambe orang saya ada tenggang, saya ada jagung, saya ada obi penyakit makin. Pemanis buatan, pewarna buatan, pengawet, bahan kimia. Deoran ni kan bagian jenis pemanis buatan. Makanya makin ni umur 30 asam urat. Biasa makin ni kan. Kolesterol. Bener.
Dengu dia ni makin kejak penyakit. Lambat rang penyakit dia. Mun lambat makin dia kau ring jen kisoki kejak penyakit. Sejen rok takut taruh gagal ginjal, kanker kronis, diabetes, usus buntu, kanker paru-paru. Coba mun ibu nangkah, berdering sandi penyakit nyaman dengan aki buru juga. Ada, colok temannya periksa aki. Makanya bu nangkah ni ke penyakit ada nyaman. Oh tahu ni kalau terpekah dia. Cek jantung, cek paru-paru ya tak ruwet. Bahkan nengki, kayak nang tenang ngoding. Menoreng nih, menoreng kota kapan lo kadidi obat merah kibu ke masake na kincai idin nak alandu ngare kening petong sebek sana. Benih pak hijai ke dokter, cara deki kacara dong kereng. Ipel-pel ben celot beres. Depak ke rumah selain nyagas lah tak infeksi hunja, man nyaman penyakit tak ruwet yang betul ni, bener. Mun kayak cetak, oh, esor baca ko cak vertigo, posang ka. Kiba ka Kerang Menjangan, oh pada tado, kiba ke Jakarta. Ada dokter spesialis, kiba ke Malaysia. Vertigo ni kecang ring bunang kedeng-deng ruang ka. Ini nak tak tambah, ya tak leben surban beres. Oh, ay pamerah ini nak ngene. Bener. Mun kayak tabu, beni instrostop mun kantong. Ompo saja empu. Tangke. Beres. Pala sakit Sarah tak beres sakit Sarah. Lencak kay liar. Beres ko. Mun lencak kay liar pun tak beres. Ya le kemada aja. Depak kemada aja. Mate. Olga ke ke Singapura mulai majid ka. Mun pada mati tanggo mati ay mada aja tempeng mati ke Singapura. Tapi seurusan mati ni urusan Allah berabu. Tadi gula benajunan mangkin. Si umur 30 belum tentu. Karena umur 30 tahun. Si umur 40 belum tentu dapat ke 40 tahun naki. Si umur 50 haram mustahil secara akal dapat ke 100. Tak kira-kira 50 tahun naki. Hasadu ummati ma baina 60 wa 70 cakap Nabi Muhammad. Tang umat je umurah antara sebitek ke 70. Karena setiap umat ni kan noro umur nabi nah. Setiap umat noro umur nabi nah pada rabu. Nabi Muhammad umur sebitek telok. Jadi gue leben sampean sebitek telok nikah rata-rata wafat pun. Makan terus sambil gigi, sambingan kangen, sambil nakrena. Mun kule ben sampean makin umur 40 berarti kurang 3 ekor tahun lagi. Mun saya hadir nih ke umur 50 berarti kurang 13 tahun lagi. Mun saya ngaji makin nih ke umur sebitek kurang 3 tahun lagi. Keng mun saya ngaji nih ke umur sebitek 2 tahun 11 bulan 9 ekor are lekuk mari duhur juga. Mun umur 70 bola kalau pai bi malaikat bola. Lalu tak kira mati ki, yang nomor 70 insyaallah. Pada Rabu, kita bisa guliban sampai manusia ni kebeda. Makanya dibunyi ke syair. Cuma Allah seko besa se odi sarus terosa munki anyamah manusia pasti ki beda betesah. Kan iku lagi. Abetes guliban sampean deka. Guliban sampean umur sebitek kita mati. Ambek apa nomor 70. 70 ki sehat. Tekuban belung polo. Umur belum polo ki odi, teku kapan segang polo. Segang polo tak bi penyakit, coba teku kapan umur 100. Umur 100 ki pakun dulu. Mun umur 100 mah kita mati ada emak ki ya kan. Cak main HP lah tak padang lah. Iku TV rabeng. Kok sape aja ere pemasuk kaile pa keluar pakun bungkol kok sape. Tedung ronyo. Ngeleleng ka mate mo ditina aki binakana. Tua bi TV main sekak tak tahu. Mayu. Abinya boleh, me abinya boleh mau nomor 1 cek si bedero malu ikutekku. Balake tidung ilang ker babi ni melkot edepor. Me tanya aki bi kompo. Kaki mun tedung me alain ben babi ni ba porala. Porala. Anu saja jong mun la tua. Mahal ge ding aki. Porala. Anu saja mun la tua ada pedina na. Ya me alain ba magede maki apolong ada remak. Ayo. Yelah bolong badi ki mun la bolong ku tak la ada remak tibi. Lo bisa jo. Manusia je mun la tua kerso. Kerso ya ker aja tak masuk. Saya harus minta nih.
Coba saya aja embian si minta. Jangan berjanji kulembian nah kata. Minta lagu India dia. Mending. Enja tak sebor bi kulembian ya bawa. Embian teman mangki dengan cara mau pentai lagu India. Allah apa kok bulan gentengnya ku artis. Kula makin insaf. Kula makin anak baik-baik. Hahaha kok. Enja lo ya sini bang. Kan susah. Ini. Kisah on pun. Apa na boleh teku? Aku lupa ya kita kan. Tapi sebab benta lagu. Nanti kula mau kerking maburu ayat tak ikrena kan. Ni kan sedia HP bebo ni kemalagu na tak alam keluar ni ko. Mun pagu lebah ngocol, mun Laila nyapsap. Tak pusen bula sengabas. Manis pami semaking sayang kir-kir sokona. Aku pak jan pendoko berarti embian senulis betul. Pemulai kade. Enjan obar jaje kok. Enten sambian. Aku pak. Embian mun terus lagu kapi cak ngunceng holil yasin. Ngunceng holilir. Le holilir ka sa kapan beri mic tak usah soro langsung bawalah cintamu. Berikan pada yang lain. Terlanjur sakit, hati terlanjur sakit. Oh, colok pelka. Munang dah iya mulai peteng mari na gula. Depan karo mani bini tak kenal mun pah kula celeng mani. Selala jen celeng jen kereng. Bon, nama dia beri lagu ki buru ki. Orang gula ku ngunceng acara boleh mun acara mantan. Mun acara mantan gula ku ngunceng boleh bi gula engi bak kena flash disk. Mak dia seminggu. Ni ka acara haul. Masa acara haul beri India dia joget seset dia. Oh tu pak gareng apa dina di pajak dia. Nah, solawat. Mungkin solawat tore. Siap. Lagu lajun apa lagu anyar? Si anyar kilo keluar. Saya laju baik ki. Saya laju kalau pai lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Asareng. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Salatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan kaula syukur deka pangiran ngakungi nabi akati ajunan salat salamullah dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah
الدوام على النبي. Iya kalau mun keroyat tas semangat di nanti aja ngaja kan. Yang jatuh aki buk. Mun yatas medeng teng tega melode bebe nuru aki ki. Yatas lagu ceng tega medeng pahi bebe melecak deh. Be, tak kuat kejeding kalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Beli na boleh. Jadi gula benajunan ada boleh selebih pantas makin kecuali siap gula benajunan ni kebekal saya itu pada Rabu. Kenapa saya kutu siap tentu nak kelaban amal soleh, tentu nak kelaban sateja kelakuan bagus atau dari sateja kecubaan. Keng beda situng amalan. Amalan ni kamu ni kelakok kanjing Nabi saya ajamin saya ngelakon ni kebekal masuk surga. Bi gula makin ni pada apa? Semoga saya hadir ni bisa ngamal lagi. Amin Allahumma. Senomor situng. Hadis sahih bahkan ni saya riwayataki Imam Bukhari. Pokok ada buna Imam Bukhari. Man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar وابعثه المقام محمودا الذي إنك لا تخلف برحمتك يا أرحم الراحمين. Pasal orang bunangkah ketika beda adan pada Rabu sama dengan adan pas adua kalaban ki puruh kanjing Nabi pokok ada bunah halat lahus syafa'ah orang ini kemudian pasti oleh syafaat dari Gusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika amalan cek kembangnya para Rabu. Amalan cek kembangnya keng gula ben sampean tadi saya ngalaku. Nika kelakuan cek kembangnya kan makin tore keng. Ini ka hadis Sahih Bukhari sari wayataki dan gula kita teman mangki beda hadis hanya taaki tangkung oleh syafaat kecuali ini lembab masalah kak dintoh yang derajat hadisnya itu derajat hadis sahih sekapasitas Imam Bukhari saat buaki. Jadi ban mari adan cek kalau pai tuli adua kak dintoh nikah tangkung budian pekan oleh syafaat manter bisa ngamal lagi. Makanya mulai dari adan gula benajunan tak oleh ramih orang seakan ketika adan ni kai kewaris mate kafir yukhsha ala khitami man takallama halal adani au asaa muslima orang seakan ketika adan mate kafir au aqqa aslan au ta'ata khamra au istakhaffa fi salati amra وزيد من يشرب للدخان منتشقا في مجلس القرآن أو أكل الربا ومالا لليتيم ظلما ومن يفر من كل عالم. Orang seakan ketika adan kak dinto eko betere sete dalam kebedaan tak nyangu iman Islam. Makanya mun tempona adan tak oleh beda abu debu tak oleh beda enger. Biasa aki kapotrana ajunan mun amain HP tempona adan kalak kelu HP nah. Cong adan HP na kalak kelu ya deki mari adan ibe kieu pole. Teti mulai ki kene ampun iya ceri penting neng tak enger tak akan ketika adan. Tempona niku TV pate kelu TV na para Rabu. Mun tak pate nah silent cek sampai pamunyi tupat tuna remote kesebeda kemper mic asilang kesemun epecet TV na tak mate keng suara na tade. Pemirsa telah terjadi kebakaran di rumah sakit 3 dokter terbakar dan 3 mayat melarikan diri. Siap ngamal lagi. Salah starina adan maus Allahumma rabb hadhihi da'awatit tammah sampai lestari. Kanjing Nabi sa'ajamin halat lahu syafa'a yaumal qiyamah. Orang ini pasti oleh syafaat hari kiamat. Menteri bisa ngamal lagi. Tung. Saya nomor 2. Seari wayataki Imam An-Nasai pada Rabu hadis Hasan. Pokok ada bunah kanjing Nabi. Ma'aru juga pau je mangken. Kak kemah. Bon.
pon lo torot. Torot tak apa, dikit kamu bedangin kan kecetak kalian aja. Nah, deh lah, kan tepak aku mau aja. Nah, deh ya. Torot lo apa? Wis. Nah, ye Mas Abek wis. Nah. Lo napa terus? Oh tak balik kalian nih kah? Bungkana baik mak lekek sakit anak kita pakai cetak. Aja gini gelunya. Balik aja baik atas, aja baik baba. Jadi mon piaran deki kulit lo tangkung langsung ke masake basa. Ampun tikan. Oi, halo. Hei. Tikan, tahu usah tak napa. Ini kudu-kudu kebektan pengajian. Oh tak boleh lepas petoron sekali terus penikah mayu. Ampun, tikan. Cek lah kalau panas patah kawan. Mie tak agak panas. Cek gula nang ring tani kak. Gula ni kembuk tani pak tani. Kaya kempian tak kira para jaja. Bulan gula muan nang aring Jakarta. Titibek semua. Pon, nomor situng. Macam doa salestarian adan. Manter ikingat na manter bisa angawal laki. Kaya nga nomor 2. Kanjing Nabi ada bu senikah. Man qara'a ayatal kursi kulla duburis salati lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Pasera orang maca ayat kursi pen mari abajeng. Ki puru pen mari adan maca doa adan. Makini pen mari abajeng maca ayat kursi. Berapa kali? Sekalian. King pen mari abajeng. Lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Maka tak alang-lang masuk ke surga kecuali mati. Artinya orang sepen mari abajeng maca ayat kursi sekalian. Mun tak masuk swarga ni keking polan ki odi cek saking mati ni ka langsung masuk ke swarga. Maki amin mun tak maca. Siap maca gi. Sampean mun temu nang tenang baca adibara Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Mun tempo na sampean nang tenang baca adibara. Mun sampean tempo ager sampai ajalan tak napa. Selain adikiran Allahumma antas salam, sampean Allahumma lantas jalan. Sepenting sambil baca ayat kursi. Mun ekolopai ko do duhur tak maca asar ngai. Maka dekik kapan asar ko do maca 2 kali pada Rabu. Ayat kursi ini kenapa na boleh akhirat tak selamat dah. Itunya ika selamat. Mangkana ero ampere ero langker ni kasi tulis ayat kursi. Ambian tuman mang kiro langker si tulis al-Baqarah. Mi beda Israel lah bareng ni. Cek. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Alhamdulillah. Kula sama romor buruk makin beda mik beda deh sela langsung ni. Melek kamu ni. Bagus. Kula nyari seingat ni kekeng lo nemun. Apa? Tak langkong cek colo-colan kak tunggal guru kak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayat kursi ni kenapa nak boleh? Mik mati ben nyemunyi ni. Dia boleh dia selare. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayat kursi ni kenapa nak boleh? Akhirat tak selamat dah. Itunya. Orang seasarin nama ayat kursi. Pertama, sampean ketika asarin eja gebi Allah mana tak kira tahu ber. Nomor 2, orang seasarin nama ayat kursi. Bi Allah bakal eja tak kira masuk seher ketika asarin. Nomor 3, orang sebelum asarin maca ayat kursi. Sampian romana tak kira masuk maling. Kor kunci lah bengah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tanpa tikal tak usah. Dan beres nih kemarin. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampean kor sebelum asarin maca ayat kursi. Maling tak kira masuk kak. Icangki buru kor lah benga kanceng. Beni pah bulan maca ayat kursi pahi berber lah benga. Mun kadungi masuk nama maling makilai kunci. Cotat ben raceng kak. Sampean semaca ayat kursi. Di Allah bakal ijaga maling tak kira bisa nyotat lah benga sampean. Mungkin maling pah raceng ngececer.
Oh tak benten raja tak cecer keng pandu pak keruman sampean pah ngantuk pah ngide ya deng labeng. Oh tak benten maling ngah raja tak cecer tak ngantuk keng kapan nyongki ala beng sampean pah bidik penyakit betok tak ambu sekali dulu. Ya kan mulai maling ngeburung senyongki aja. Ya sepenting kan selamat cara Allah selamat caranya macam-macam para rabu, macam-macam. Bahkan dia pun ulama sampian muntako kagangguan setan, sampian aja di kantor gedeja. Kapan depak katancung bunda jene ke sampian pak macam beda jerengkong, mi malam Jumat, mi kul 12 malam, tako ambian. Maka dia pun ulama ambu kelu sampian maca ayat kursi sekalian. Wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim beli ipetong kalih. Sera orang semaca ayat kursi sekalian. Wala yauduhu ibali ipetong kalih. Maka setan iting sampian ni keburu. Mun sampian lemacah, sampian pakuntako, sampian buru. Badai kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada Rabu sesangat badan kaula muljaki. Tes 1 2. Tes 1 2. Teh 1 kopi 2. Berdekat ni ke beli ini ke barang ni kum. Mi nemu sini kini ngak dia melek di Madinah ni. Apa king pulan ko ni kini im laki sedaya. Aku dah kapan neku pa ngak sing neku apa ngak ingaan. Hah? Ani kakak ngak ni kan. Malah buk, aduh, Jawa punya ilmu gua lah. Sembian seampo itu paap saap bukti aki bahwa ayat kursi ini kama selamat. Sampian si biasa itu paap saap. Coba kan kedi pantai dulu maca ayat kursi. Ap saap tak kira numpak ke sampian. Mun sampian lah maca ayat kursi sampian pakun itu pak. Ajo beni ap saap ajo opso obu. Lemun opso ob jua lo edik ke ayat kursi maka mun opso ob jo ayat tersabak kursi nare pentong aki kecetak kajo. Buru mah. Bon. Jelas ki. Hadirin, teti tore gula benajunan omor ni kasajan semak. Teti gula benajunan tidak boleh makin kecuali siap kau benajunan bekal mate iki. Tore amal soleh atau dari setaja tusah. Sedua ni tore amal laki. Karena sedua ni ke kanjing Nabi seajamin. Saya rasa ngalah kedua ni tak kira lopot pasti selamat. Ni ke kanjing Nabi seada buni. Dan kulit yang berdepak. Makai khulil yasin pada macam kia pada takut makai khulil yasin bu. Pulan saya tukang ceramah jelas selamat. Lo itu mu. Kulit saya kira pikiran tak obah tak balik. Tak obah budian pah kulit saya masuk neraka. Pah sampian setuju saya hadir. Swarga kapi. Siapa ngucap amin je. Ucan tok-tok ke ngaraga kayu. Saya kata aku ongkok ke neraka sampian ke swarga kapi. Amin kok kak. Lakin kok yer poton lebih ring dina ada. Ara aja bercetar pada selamat daya. Ih sebel deh. Jadi kemudian saya kata takut gula masuk neraka pian saja masuk surga kapi. Amin nih kok. Arami tahu berpaum bergelak bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba minta India sini ke masak saya jadi dengan nikah acara haul. Pah buku saya baca apa kia benar itu. Hah? Ingat tang bini kakile. Terus. Benih kula mau nyanyi bini kula ero terus. Hadirin. Bengkalan ni ke berdesitung tisah. Ni ke ada masjid dah kak. Ada masjid deh Bengkalan. Kula saya ngatela Jumat kul 11 ujau orang Jumat. Penduduk padat masjid tak ada. Dan gula berencana abangun masjid tempat saya ada masjid ni kak. Ni ke beni tisah dan kulit tisah orang lain.
Tanah ampun isya pagi bahan sebagian juga ampun bedah. Cuman karena pembangunan ni ketentona perlu banyak pembangunan biaya. Dan gula mana bisa sampean tak berat trauma cedena kerdus makin iki. Dan gula cuma minta 2.000 dari sampean. Saya 2.000 mon tak andi obeng 2.000 tak usah masang. Tiga lah doa saus. Jadi cuma 2.000. Saya pala tak andi 2.000 tak usah masang. Mon 5.000 sosok tu 2.000 kemarin. Tikal makining 2.000 maki 1.000 deki apa pulong ben pengajian selain banyak kia maki 2.000 ni kan. Kuda karo minta 2.000. Pala tak andi pe saya 2.000, tak andi pe saya 1.000 tak usah masang. Minta atuan na saus. Kuda nyuk na tolong ke bagian para pak bapak juga bu ibu untuk macilan plastik atau kardus. Plastik pa dengan kui berkata ni. Plastik kardus. Tikal 2.000 saus, 2.000 saus. Kan niat kebiasaan ring sepona ajunan seampun seteh. Dekik kapan teti masjid, insyaallah lekuk yanam masjid nikah. Niki dekik bekal akidi kencerna tak ke peke dari sepona ajunan. Tore, atas sakala buk ekatna irep 2.000 na panganyol. Kulit sambil maca solawat, sambil solawat areng-sareng pakajah, pakhosok, keng make khosok cek medem, takok kerdus selebet tak ekatela. Tore, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Mun 10 sosok belum ibu tak napa. Sallallahu alamu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya habibi ya arusal khafiqaini ya muayyad ya imam al-qiblataini sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam man ra'a wajhaka ya karimal walidaini hauduka safil. Jaga aki tukang kardus takut beri semole wirduna. Punten kak, tak usah tampil ya tak merepot langsung beri plastik. Sallallahu alaihi sallallahu alamu sallallahu alaihi. Motor sekelangkong ajunan sampun abentok deka pembangunan masjid kak ditu ni kebeni renovasi lah kar abangun atau dek masjid kak tandi masjid. Jadi ajunan senyumpang ni kekencerna bekal muabbad salanceng karena masjidnya ke muabbad. Jadi angkili tak ke peke kaniat seampun masang ke bayi sodakonah keluarga seampun sete. Jadi pian makin kaniat ki buru saya pasang iki rebena pak rebena bu sehingga kapan titi masjid sampai hari kiamat akili kencerna kapan jenengan. Dari kontennya selebih banyak materi pada ngebelisan selebih sampurna. Pada Rabu sana usambia kerja nyun saporeng ki dan gula benih keng tera kerja buk keng mun tak kerja impian gitu. Repot cara memakin. Mun pak gula serius neraka jahanam.
Mole kena tung gede jadi. Mik mole ka apa cong nganyar depak lah yo pere ko. Jadi sambian kerja ni keke ngapusi sambian. Samu ke pada selamat. Ana apa kula mi abah si odi mak le selamat. Karena mun sesete ni kalau jelas selamat. Pak Mujer, Pak Selem, Pak Marsono ni kesete je ampun selamat. Mi itu mujud selamat karena Nabi Muhammad seadabu fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Mun reng mate ni ka itu aki, saya mate ni ka lebih seneng etempeng dunya ben saesena, etempeng ibrik dunya ben saesena. Mun seneng pasti selamat karena ada cerita orang celaka ni ka seneng para rabu. Jadi almarhum ni kemakin seneng karena ampun itu aki. Tuan rumah saya bedaki acara banyak biaya saya berkeluar dari kentekna. Ajunan senekani hajat mantir bi Allah hajat dah sambian itekani kalaban gempang. Amin Allahumma. Sagak dintoh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh ki puru ke holil lapidatu tojuk serap kapi. Ting habibi ongke tak lapah mulia kapi. Tak bisa. Moncet lakar lapangkat tak bisa kak. Iki ke holil ni ka pangkat. Mek tak ngocak pangkat agak ke holil. Gula mikir. Je mek pah iyon cengureng gak ke holil dia jangan gula. Dujak dengan make anyanyi gengkel setogel. Kan gengkel setogel si anyanyi. Ku sampai ampos dia tak ampos nyanyiin. Bener. Anyanyi gengkel setogel keng yonjang benoreng tak keng lapangkat. Ke holil lapidatu serep kapi nengeneng habibi yang ke mole agluduran. Tore. Apa mau naga ke holil karo 6 kali. Ala maring bini tolak mulolo. Kan nengki. Nenge cerita nenge YouTube. Ala maring bini 6 kali tolak mulolo. Lembak. Ting mangken beng nabeng kepiye gua. Kan mangkan apa hengak kedebu dawa mulhal minal muhal. Tep-tepah kabadaan abadinah kabadaan nika termasuk perkara si mustahil. Mangkan gue leban sambian mangken ngasteteh sesoki si parapan gempang cak bong sombong bisa saja laku de malam cabut artana ben Allah. Si parapan taan di cak putus asa bisa saja laku de malam pelik ben Allah petaka hajat pa gempang rezeki ben Allah. Amin. Amin Allahumma. Terbarokah kapi, tersalamat kapi. Doa aki, muka-muka ke holil yasin manteran terus sehat, teran terus barokah umur, manteran terus kuat ala tini umat. Gula sanyatana bekus war-war ban ke holil. Mun lem dalem amoso ban ke holil. Abu cek nyama gula yobu, bani yoba. Kan gula nyaman gula kan habibinya. Wah iyo be habibu. Aki. Ya lo ke habibu kok yu. Payah ke holil ya. Iyo be di gula sekali make ke holil. Benih yo lo ke holil yasin tapi kiai gokil yasmin. Deh. Tersalamat kapi. Muka-muka tuan rumah makin nih, serak tuan rumah. Subai mat rakib. Subai mat rakib, mantaran terus sehat barokah umur kepang rezeki. Amin. Sehadir kapi mantaran takah hajat kapi. Gula yakin ajunan sehadir makin nikah bekal andi nak foto mulja kapi. Amin. Me yakin mak ke sebab sambian ki puru mare nyumpeng ke masjid. Iki. Oning sambian. Debuna kitab Ta'limul Muta'allim man arada ay yakuna ibnuhu aliman fayambaghi ay yura'iyal ghuraba aminal fuqaha
wa yukrimahum wa yu'azzimahum wa yu'tiyahum syai'a. Siapa-siapa orang sitera andi anak putu mulja fayam bagi ayyura'iyal ghuraba aminal fuqaha ipakon palampe ka ulama ipakon palebur amul jaki ulama mon tak lampe ka ulama tak lampe ka orang-orang alim ipakon palampe de ke semua fasilitas yang berhubungan ben orang-orang soleh napa masjid madrasah pondok pesantren bian ki purpon la nyumpeng ka masjid maka gula yakin menurut tebuna taklimul muta'allim ajunan sateje bakal paring enak poto mulja bi Gusti Allah. Illam yakun ibnuhu aliman mon anan ki tak teti orang mulja padahal sambian pun lalampa cak kobater fayakunu hafizuhu aliman maka kompoi piyok kerpeka ajunan ku laku pasti bedesik teti yakin nak poto mulja bi Gusti Allah. Amin Allahumma. Terterus teti orang lampa kapi Ampun, angkat tangan ngereng adua areng sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم ونكهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأعذهم من النار وأدخلهم إلى الجنة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا مأسوما ولا تجعل فينا ولا معنا شكيا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل دعاءنا بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله رب العالمين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam.